ulfinna rabbiiti wajjin bakka jirtanitti isinirraa jiraatu arra seenan qabannee dhufne aalima guddaa abbaa haniifaa ka jedhamu santu jam'aa isaa wajjiin asoo masjida deemaa jiran waa mudate wanni isaa mudate kun laata maali mucaa xiqqaa isaa ka wadda'ataa ka booyu booyinsa isarraa ka imimmaan irraa harca'urra dhufan abbaan haniifaa aalimni guddaan kun mucaa xiqqaa kanaan maal jedhee gaafate mucaa maa boottaa jedhee gaafateedhan mucaan akki jedhee da'anii wa sha'anii yaa imaam nadhii isin booyaa kun waan isin galchuu miti boohuni nadhiisaa jennaan fa'alaha alayhi imaamu abbaan haniifaa rabbii jedhi rabbi sodaadhu nutti himtu malee wanni akkanan si boochisu kun maal jennaan mucaan akki jedhee beeytaa qur'aana dubbisee qur'aana keessatti fattaqu nnaara allatii waquuduha annaasu walxijaara uciddat lilkaafiriin ibidda namaa fi dhakaan qabsiifamtu san sodaadha ka jedhu arge ayata san qara'ee jennaan rifadhee sodaadhee boohee jedheen jedha mucaan abbaan haniifaa akki jedhe bar mucaa jechi ati jette sun dhugamaa qur'aana haa ta'uu malee ati ijoollee aayanni sun nama akka keetitii fi nama si fakkaatu haga siin bahutti hin qabatu ati hin geenne hin boohinii jedheen mucaan dubbii ajabaa akki jedheen yaa imaama sila namni yoo ibidda qabsiisu qoraan gugurdaa mooti xiqqaa hangafatti itti guuraa jedhee gaafateedhan abbaa haniifaa namiree ibidda qabsiisu qoraan gugurdaa dura xixiqqaa itti guura maarri rabbiilleen eega ibiddaan qabsiifamtan jedhee gugurdaa dura xixiqqaa itti guuraa kanan na sodaachisee na boochiseedha فما كان من الإمام إلا أن قالوا لجماعته والله إنه يخاف أكثر منا أبانا لي فاكي جدي ربي ككد مجان كنو ألدتشا ربي صدا تاجر إنجل كناف نمني تكا أسنتهن قد أسنتهن حاممني دوتي تكا قدت اللي ولما كتا رفتي ساعتي قرآن الراغور فمن ساعتي قرآن تنتلن ملي ساعتي أندرق جيسا أني جولي أنا كنا duuti tiyya fagoo jirti nama sitti himee jira waan akkasii sa'aati dammaynu jirra rabbiin nama dammaqu nu mara haa godhu wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh